Boker to tuni ni huahi mun low pita mun kidang ta Michelle tia dinga salvation zo si namun kiselgu namun chung lama ko Sulai mun hukan vet sa anu muvintin sulai hi koi ham ipi mun ham tile Rabbi Khiya to Ubanav kever Kivuina mun hintin Rabbi Khiya to achate ni Rabbi Huda to Rabbi Khiya to Rabbi Huna Tana Rabbi Huda Kivuina mun hintin sulai mun hi gamara mesekhet baba mecia in sulai mun hi secret zo si hu do na salvation zo si heti chu jizia chu tuni ni khwa hi siur in nei du hi zat chumbia in nei ding hintin anangai hite Kulam Sulai ka to namun hi Rabbi Khiya san sung hintin kompang sung hiya chalang chu kamasang lang hi ama san hintin tun Rabbi Khiya Thusim ne cha na selehen gamara me sekhet baba me chia pe he amut bet na chu ipiasayam Rabbi Huda na si hin siura nei ting lehin Rabbi Huda na si siura hi Eliyahu thim gauzang gazau jingjeng hintin hinla nikhat hi Eliyahu hi siura hungge ye ti so hungge intin hele Rabbi Huda na si injang ipizan hungge ham tia do le ros khodes hichini chu ros khodes hi ji he ti so Eliyahu in ros khodes hi ja ka hungge he ti Rabbi Huda na si ros khodes hi man mana I pi atia hele hungge ham tia do be ke na hi le ros khodes le ka chi ji a thisa ho Abraham Iskak Yaakov jo hi athina alupna wapana ka pho khazia ka pho thozia akhut ka silpi zia tauna manuwa jo ten ka lup sa kit ji hitia chu aban ne cha Abraham tel ka bola abana Iskak abana Yaakov tia chu aban ne cha ka bol zia hele phat lut zia zia chu siura ka hungei lo kha he di chu atia hele Rabbi Huda na sin hi cho zo si chu khat ve bol an bol jing theilo ham athumu win khat ve tho phong khang in lang phong do in lang khat ve sil athumu win akhot silpi in lang khat ve taw in taw ta taw ipisa tas na bol lo ham ta hele Eliyahu in hitabang ka bowling chu permit ka nei lo he ti sur he ti chu wana pana pathinin amolo hi khat ve thu na tholo ding khat ve taw na taw sa loading tia hi dan kisima phallo dan kisim he ti chu jija chu athumu wa khat ve thu ka tho theilo khat ka tho nga he ti chu ti lowa hi le prova bung som le li chang som ni le gi na chu ipikiseyam berof am hadrat me le khati chu Rabbi Huda na sin amo cheng thum chu khat ve phong in lang khat ve taw sa le sun ma sia hung de tai ti chu Eliyahu in jong amo cheng hi ataw khom nge uwa hi le pathinin Abraham Iskak Yaakov taw khom na ki ti hi angai zo loading aphat achang lowa masya an koi de ti so chiding chonup lozia khat na bo ki taw sa ji ti so ale chipha na chu Rabbi Huda na sin
hitabanga Abraham Iskak Yaakov ho ataw khom wani chan gia chu geula an pulu thei du hi le ke ho khanga hitabang chu aum dem mi aum dem tia Eliyahu so dole Eliyahu injong hinge aume ti su Rabbi Huna na sin jong koi hi ham tia do hele Rabbi Khiya to acha te ni Rabbi Khiya Ubanav Rabbi Huda to Rabbi Khiya amo cheng chu ataw khom nge wa hi le ale Rabbi Huda na sin jong hi chi khanga chu kil an ha in tin ne ding ana ha gu ana zutalo kum so tapi guzolo ano si phana hi Rabbi Huda na sin jong Rabbi Khiya to achate thumo ko ma hi achate ni ko ma hi ven hi chini lehin salyak chibur na bol deu Rabbi Khiya nang salyak chibur khazan nahi ding nazit nave na achate ni ding ding masif harwak umorit hageshem ti hu thakhat na thumu wa na sei khom diu he ya hilin tin itia chu Rabbi Khiya in khazana pu in tin amida repetition an boluta chu amida repetition na masif harwak umorit hageshem ti thu an seiwa athumwa apa chaw thuma an sei khomu chu van hung ki nimin van hung thimin apet in gu hung zutai ti su chiphana hi chung nama vantil ho ka hi argument kinil buin koi bep seun hiu ham hitabanga circuit hitabanga thugu mihim te seipia tia hung ki khulwa hi le Eliyahu in ken ka seido kha hi nengai damuwin ati vintin hi le hicha chu gamara in sitim pulsa denura kiti som gu ve me ave uve ti chu ave pha wa chu gang chela na thil sei khun nagala ado ding piham khat nagalo lo wa hi le boi ding hi tai aji chu masif harok umuri hages an sei chai ting leo brakha ban ne chan sei wa hi le te khian hamitim thokit na ni khu brakha an sei te diu chiting le chun aphat achang lowa thokit na te ding hi zia chu nagasu ubui te ding angai tai ati pha wa Eliyahu zong vacha mei lom tabanga he vacha ahung kisu a mi pi ahung subui tai mi pi la hung leng lu nin tin mi pi ahung su boi bale Rabbi Khiya to acha te ho thum nang su buya ataw na ape pe na chu king ajing taw zom be thei talo se phana chu tikhet hamitim brakha sei ta lo chini khu chun tikhet hamitim brakha chu Rabbi Khiya to acha te thum ho chun sei khom nge hen lang amen ti khom nge hen lang hi le chini khu chu tikhet hamitim anum de tai ti chu silai muna hi Rabbi Khiya to acha te thum ho Kivuina gamara in Thusim asei bekin intin khasit khat jingka hung pheya hi le aloi pa hi mit san le lu jing ipizan na mit san ham atia hi le nehet lo hi zan la a zan si le Eliyahu in ti ulei bol pi ji he ti chu gan eden sunga ti ulei bol pi a hi chi gan eden sa tu ti ulei bol pi na chadikim ho zo si to na mun zo si gagamu kanunga hi te ai leng to le kumsu le leng to le ume ti khat ka fi le ti so ka vet gu na hi le van til ten ei phallo chiwang thildang zo sin na vet thei chiwang na vet thei lo he hi chi vet na ding in permit na nei poi atiwa mang thanum tin ten in tin phu te agi he ta so aki he ya avet na hi le Rabbi Khiya to acha te thum amu mu a chu meilom ni hung ki kho in tin amit aka se na amit chot lo jingka ong ki thwai le amit ha taloi chu amit chota achot phana chu Rabbi Khiya ko ma taw ta chu Rabbi Khiya lungsit ten van lama nei na taw pi te tem pakai ko ma nei na taw pi in kamit adam na te dingin chu tia hi le nang ma ase nang tora zil tabanga ka zil ding hizuk za le se na ka the thang ding he ati phana hi amit chu hung damin huan mu thei tai ti chu hinla amit adam na awanga chu asan pa chu mangdi lo sia chu san lo he ti chu chukit jong le rest lakis in ase rest lakis in jong ishel gama hung in ten than zo si siman hung bole chu Jerusalem la ho jong aji chu kohente ho hung wa le ting leo than ho vela chu kha wa hi jong ki subu thei dio hi ja chu aki subu lo na ding wa hi than zo si amel chi na ding hung bol in ten history dungzia lekha dungzia gamara dungzia chalai chu hi chipa chan ki voin ti ho a khol do a than zo si blue a na nu ji in ten
ale Rabbi Khiya than hunga hi lut thelo chu alut thelo phana ama ong tawin tin itabang lom tora anazila Rabbi Khiya in keizing jong ka lut thelo ham atia hi le bat kol hunging in tin ama tora tabang wang nazil nan hin la ama tora tabangin wang nakipumpi poi ati chu Rabbi Khiya hi piam apan athil phabol itia hi le mezake ha rabim ne chu mi pi chom phat sa pa tin hin tin ama hin ama tora hi gamarai ama tora koi tab ama tora zi isa sim au ma hi le tun so na hlu apan amang lo de hitai ti chu gamarai ipz ham itia hi le tu chung i parasa no a kha jong iseyo youtube ma jong umintin tevat no ak te chu tevat no ak chu miskan to te ka hi zi a athin tho ngai a i mazo si aman cha hal neu cha jing i mazo si athin tho si set ngai athi kil jing jong nanga momong a hi ngai nagu lo a hi ngai thing se la hi nga ong ki pat na ong ki sim do na san jong a thin tho ngai chu ji a chu noa khin jong kumza le somni zen zen kung sui ki ti chu kum khat jong sau ma ji nge chu kung sui na dinga kum khat jong hin ama kumza le somni zen zen a sui i pija sui ki ti ham a thingan ama ta in an ki pu thu an ki tu thu ding a hung lit anga ding an at ding thing phe an sim ding hi cho zo si ja ang chu kum lut ima zo si chu ama a kun momonga hung kun ngai a hi ja chu hitabang chu chu Rabbi Khiya in zong ipipi ham na bol ji a lo na bol in tin lo a chu pistan atua pat chon atua pat chon ho chu azu a khawa chu a khawa simin tin khawa kuna chu net asima nga amat a nga ho chu azu a sa ho chu migen the ho pi a avuna chu savuna chu tora azi in tin hiche khamisa khumse tora azi in tin hiche tora chu bereshit shemot vaikra bamit ba devarim te azi hicho zo si chu group khat te chu bereshit sapang group khat chu bereshit azil sa sapang group khat chu shemot azil sa sapang group khat ki chu vaikra azil sa ta chu ban me hita chu group ma hi azil sa azi chu hung thip ting le bereshit te chu thip ting le shemot te chu simot zilte chu bereshit hilde simot zilte in bereshit zilte chu simot a hildi ta ki hil tu le dinga he thil na bolin tin Rabbi Khiya hin ale aban le sisa sit remis na zong sapang group hi sisa sit remis na anazil sai chu hichozo si thil pha bol ho mezake harabim ana bol ho hi Rabbi huda hanasi jingin zong ama pa hi mithing tho he tia hi pacha na pi a ana za bol mama jing chu Rabbi huda hanasi jingin zong hanasi theikiti am shel sunga tora langa dinga hanasi theikiti chu Rabbi huda hanasi ho ama na sanin zong pacha na pi a ama na sanin zong zana pi chu Rabbi Huna ipiatia le Rabbi Huna hi chalai mona ki vui the ham Rabbi Khiya Kivuina muna hi amita kip hi chalai muna hi veleu chun koi ma ta powin jong taw na ding muna jong avet lel tin ten be se lo koi man jong a het be se lo mun hi ipz ham ite le seket thilo pi ta go lo pi ta salvation lo pi ta kisel go hi ji a hin tin Rabbi Huna jing jong piza lai ki vui the ham te Rabbi Huna jong mezake harabim khat ne chu ama student ho mo jong zagit walang siur an nei chai ting lehin siur an nei chai adin do a hi le Rabbi Huna in siur an nei chai adin do ting le vut vai te ho jong hi aleng leu jing ji ve ti su ipz ham ite le ama adina hi le student te jong ding jiu a student te tambe se oventina hi le khat ve thua mi tampi ahung din khom chu vut vai te le a tung la ya vut vai te ho jong hi ki thâu độ jing jiu leng do jing jiu he ki chom do jing jiu he ti chu Rabbi Khiya chapa Rabbi Khiya in tauna ki ti hi kavana lungil ta a na tawlowa ta sa na na sa min na ta sa an si kha na na sa banga na lungsung jong na pu na nei lowa hi le na taw na chu ka na talo aka na lo ta banga he ti chu ale tun Rabbi Khiya chun ipiati hele khamisa khumsei tora khel chu 5 book of Moses chu khel chu ipiza chapang te ahil ham itia hele pasung a ki se tehilim bung som kule gup chang som le khatna ismihu ha shamaim vetagel ha arets kitinten thi chi thu cheng
thu cheng ho chu ismihu hashamayim yud ke vav ke yud ke vav ke to te ka hintin yud ke ismihu hashamayim chu yud ke ya vetagel ha are chu vav ke hintin pathin min hi miskan ahung kisu sit ben hamigdas ahung si na ki panahi pathin sekhina hi bukim talo kim talo pathin min jing jong hi spelling kim zo talo he ti so achu ti ji achu Rabbi Khiya in khamisa khumse tora chu pathin min spelling ho to kibang te ka hi ji achu ismihu hashamayim chu chunga ho hi ki pau chunga ho chu chamkim hinla leya pa vetagel ha ares pa chu chamkim lo hi ja chu hi chi chamkim na dinga chu yud ke vav ke akim ngai hi chi akim na dinga chu pi ngai ham ipi bolu ngai ham hi chi chu ipi akidipenam yud ke vav ke chu tile khamisa khumse tora itora owa ki dipen chi ja chu khamisa khumse tora khel khel chu group nga hi asima khat beris azil sa khat simon azil sa khat waikra khat bamit bar khat devarim azil sa hi le pathin min chu leito wana hi pathin min spelling no hung kim he dis achu ti ji achu hi chen ge ya Rabbi Khiya to acha te thum ahung taw khom nge nge wa hi le giula salvation imazo sia salvation personal salvation hian lang nam pia salvation hi jing jong le chlai muna hi umahi kum khat jong tiveria ro sa ir pa in chlai muna hi ishel gama gu ana jutalo sepana hi mi pi zo si ki su khomwa chalai muna hi minister zo si rosa ir zo si ki su khomwa atawwa ile ape pena gu zu jing ei cho ji a chu hi chan gi a hi salvation chalai muna hin umeti chu kan he sa una hi to daraba